So welcome back ma'am ko kay ngasi su mo live trade music tawri ko ado yum da lak da ma tiam law e ka si ma phom dai music trade to hum je he jo ga khara hum law re ma'am ade is maina dai ko profit se yam benete kai around 980 maina ai profit lai di the entry point su sam na market structure da base taro kai sing jabani ko ai ma'am sir ke market structure dai maina base taro sang banu ha ba I know Mati retracement macam tau point khar lau bani mai ko nifty te sang ai ne ko sana ko khadana me ming ne se kai chart so tar ke me मैं mai ये trade logic पे बताएं explain तो करके का market structure जे higher some form तो का लाइव को से अदगा change of market structure है तार change of character का लाभ उब को सिम ना पास दा अदो आइना सम range some form तो बनी ना सिदा कोई ना pattern दा है तार से double top है pattern ना से form तो ही का अदो market की सी की हाने की zone से काय बंगम दा ना है दी छाय वे तकी तुम हान बगी retracement उब दा आइना मती हम सिदा लोक्सन बनी को सिदा ना ऐसे बुक थमी निफ्टी दा around आई point से याम दे है दी आइना से संग ये दो 132 to sanga 137 5 points mukang le low re ko anuga high bi siki zone ji kai um kai ngam da ta ga di ai gi next song target amung lai bin si bu mu thang ge ko me anuga next opportunity amung yeng si me ko me su ta na da ngai ri ko si jem pa se kai ba ngam da ba gi ngai thang retracement da lo tho ra kan da muk si gi thu gai ra ko se train 9 ma sa me ko ni train 9 se thu gai ga ma thak ki support se thu gai ga yam kan na thu gai ko ai ni yam kada thogi bagari ni ai phap juna hote sida pharaga so aina yamna premium price oi gadra haina lai hote aduna ai sigi trade chi opportunity sim di miss tawre no kaina mark from target su dum yodi yogi ko adubu tam ka boy tar de pha am thun thogi ne tongkhat phu juna hote sigi bas ko me am ngasi khoi ne trade lo silak tom tung na hojik se pung ahum ga makhai ta dore na ai trade se sil lagi na tawre ko adi measure mo ma lak ko udam ni na ko aduna akoi zik telo salani do bunga sidi mayam han comment tai bidu ko mang bai din to udi na mang nge dum ko sika ada target se yorum dai he mang point number da ni na target ni mong miss to sika target ni mong miss to ka stop loss sit taw ni ko aduna mayam sidi mang bodi tare ado mutung hayeng mong sangaga kamai to be have the minister